vremenskih neprilika mijenjamo smjer kretanja. Tako je. Idemo kroz Drinjak. Nije, ja neću znam da prođe. Ale ne prolazi. Možete nam tuda bilo. Pružaj da slijepo. Nakon kraćih konsultacija idemo u pravcu nepoznatom. Idemo nigdje. Kad je sjeć drva sve znate, sad ne znate kuda treba.
Alen nas odvede, ja mislim da smo gotovi. Alene, kuš nas ugušću, Alene. A malo desnim krivom. O, još magla, sad smo se izgubili. Idu. Sad je ona riba krenula da ti djeluje, znaš? Snaga, jarane. Ti nisi čuo kuda se ona krma, Dalene? Jo, je bilo lako. Daj ljudi, slušaj. Ide sam pravo i napusti. Ovdje ima i Sam mlišnica. pravo, Alene. Jo, evo lističarka ljudi. Hastane imao ti. Je. Ma ni, ne. Ovo u životu nisam dao. Kad? Znaš šta ću reći isti super nada, sve ima prčina, jarane. Sam vidi kuda smo Da ga. Stanite jedan, stanite malo da se grupiše i gore grupa. Pedal 15 sekundi, hajmo. Opa! Hajmo. Maša, jo. Hajde sada jeste u zalevo, jesi. Javljajte se svake 3 sekunde da vidimo da ste tu. Silvestar Stallone bi nas zavidio s onim filmom Alpinisti. Kuda mi idemo, je? Kuda mi? Gazi. Aj, opa! To, Alene, brate, sad pravo. Evo nas na put, 20 metara. To je. Svaka čast, svaka čast. Abi, Jel, sve pod kontrolom. Kaberman! Ode! Kaberman! Ode, opa! Pazi na Pravo, Alene! Jo, jes, lijepo se kotrljat pravo. Ode tonac, ode kamerman, ode sve. Al ode! Oho, opet! Ja mislim, Nedo je ono krme što nas je čulo, sad je ono podiglo. Allahu ekber. Allahu ekber. Oj, Boga mi na putu. Opa! Izlazimo na Eto ga. Ekstremni Odmor. poduhvat je završen. Evo nas. Na putu. Nadamo se. Živi i zdravi. Uo! Ovo je trebalo snimiti. Jedi Bog. Jedu. Evo ga, ide i Hasan. uspješno izvlačenje današnje. To je meni trebalo. Ljudi. Ja opet pravo. Samo rano. A, Ferim. Na ovako pravo na